أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawo en yettude allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo allah mo mara nando mo mara ɗimmo taguɗo en landaki en joddi wurnuɗo en waɗanɗo en nemaji tawata sen limiɗi en wawata andude ko ɗen jelu hiɗe yetta oɗo e dow nemaji ko nemini en toro allah subhanahu wa ta'ala o yo allah on duubinan en nemaji ko nemini en kon nema ɓandu nema cellal dendagal nemaji ko waɗi kon fop yo allah duuminan en e majji hara o jaɓitari ɗi o waɗa kadi nemaji ɗin fop hara waɗa ɗi saabu ko wawi rewirdemo hara e yeddirari nemaji ɗin ɓawo ɗum ɗon juulen e o wiyeteɗo mouhammadu sallllahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko ɓen fop maɓɓe no ɓe didori e kala wonɗo e lawol ɓeɗo ila yawmil qiyama ɓawo ɗum ɗon du'anoɗen hoore men du'anoɗen mawɓe meɗen ɓen fof kadi wuruɓe e fatiɓe toroɗen allah subhanahu wa ta'ala fatiɓen fof yo allah yaafoɓe yurme kala wonɓe e jamɓe kisiye ka woni ton yo allah duuminanɓe kala wonɓe e soñdia e ɓittede e lette e soñdia yo allah ittuɓe ɗon naɓaɓe ka aljanna ɓurɗo towude ya rabbal alamin yeru mawɓe ɓen luttuɓe ɓen kadi yo allah ɓoynidu en e maɓɓe ha wawa so tawi luttay musidɓe julɓe tedduɓe mi faalete andintinde ɗo hoore am andintina enen musidɓe ɓen fop toɓɓere wotere pette inchallahu yewtere nden wona juutayde kono adomi wadde yewtere nden inchallahu mi toriki allah mi torori allah inɗe makko ɗen fof e sifaji makko ɗin fop e inne makko ɓurde mawnude nden tawata si o tororama nde tun o jaabinay si tawi o molorama nde kadi o danday so landorama nde kadi o okkay toriki allah yo allah okka on fof moɗon battane moƴƴo en torori allah nde inde makko ɓurde mawnude yo allah wurno en hoore o aduna fodde ɗan gurɗan no moƴƴani en en torori allah nde inde makko ɓurde mawnude ñande tawata ko o laakara woni ko moƴƴani en yo allah ƴettitu wonkiji meɗen nde ñande ya rabbal alamin musidɓe meɗen mbuy no tori en duwaji fiika ɓiɓɓe yo allah fewnu ɓiɓɓe ɓen woɓɓe no tori en nawnaji yo allah ndikkin nawnuɓe ɓen woɓɓe no tori en duwaji fi fatoraɓe yo allah yaafo fatiɓe woɓɓe no tori en kaydi fi polgal yo allah on folimɓe woɓɓe no tori en du'aji haray fi kaydiji yo allah okkorɓe kaydiji wonduɗi nafa e barke ya rabbal alamin en toriki allah yo allah moƴƴinan en ɗo moƴƴana en leyɗe meɗen ɗen fop dendagal leyɗe julɓe ɓen fop yo allah moƴƴinan en kadi leydi meɗen ndin leydi laguiɗe musidɓe julɓe tedduɓe si on landama landal ko hombo man huwa abadu alkhalayiqi ilallah yimɓe ɓen fop ko hombo ɓuri woɗɗitade e allah subhanahu wa ta'ala yimɓe ɓen fof ko hombo tawata kanko e allah hiɓe woɗɗodiri tawata ɓe ɓadodira ɓe siwa kadi ɓadodira ko hombo woni on ko wujjowo o ko jattowo wona on ɗo ko jeenowo na on ko fenowo o ko guddo o ko añanɗo na ɓeɗo fuu ko hombo wo ko alganiyu albakhilu ko galo wudduɗo ɓurɗo woɗɗitade e yimɓe ɓen fop ka allah subhanahu wa ta'ala har an e allah on ɓadodira ko fotata e tuggande meselal ko neɗɗo mo allah okkori jawdi yilto kadi o wona neɗɗo guddo neɗɗo añanɗo neɗɗo mo okkata neɗɗo mo yiɗa ñamanede neɗɗo mo fontata jungo neɗɗo mo fittanta wullowo gonɗi neɗɗo mo ittanta anuɗo ande neɗɗo mo holtinta holuɗo neɗɗo mo ñamminta weelaɗo neɗɗo mo yarnata ɗonɗaɗo neɗɗo mo huntanta julɗo musiɗɗo muɗum haaju o neɗɗo ɗo hara allah no okkorimo kala ko noneji jawle ɗen fof kono miskini yahataka makko welto tampuɗo yahataka makko welto o yidata e jogiɗo ñamande o yoɓanamo nde aratake ka makko fi sabilillahi o itta
innatake fi Allah o itta, wona fi juulirde, wona fi lekkol, wona fi koloyru. Alyatimajo arataɗon ñaama, miskin arataɗon holta, tampuɗo arataɗon tampere muɗum iwa, jogaɗo arataɗon o huntanamo. ɗum ɗo ko oɗo neɗɗo ɓuri wo'itade e Allah subhanahu wa taala e yimɓe ɓen foppo. jawdi ndin hino woodi yo, kono Allah arsikarimo yo waɗu jawdi ndin kandi hana waɗede. kono miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala en fof meɗen yo Allah hokkor en jawdi laaɓundi ɗuɗundi dagindi waɗandi barki. arsika en kadi jawdi ndin wawendi gollitirde ka o yiɗi o yarli. hara jawdi ndin wona sabu ko okki en aljanna, wonari sabu ko naado e yiite jahannama. kono musidɓe julɓe tedduɓe, ɓe maaki nelaɗo sa sallam, ɓe maaki wo ni'imal maalu moƴƴi ko wiyete ko jawdi fi yadi rajulin salihin, e juuɗe aaden gorko ma sonnajo moƴƴo hulowo Allah. si neɗɗo heɓi kulol Allah, yiltike ɗon Allah okkorimo jawdi, haray oɗo wawayo seydina usman, o wawayo abdourahman bun auf, heɓunoɓe kulol Allah, ƴetti jawle muɗum nden foppo waɗi fi sabilillah. musidɓe julɓe tedduɓe, felliten watten fellitude no andirɗen noon Allah subhanahu wa taala on ko goto. ɗe jawle meɗen en yadatale lakara, sina hara en ardinaniɗo hoore meɗen ko adi en ardinede. jente ko Allah subhanahu wa taala dalika deftere makko, wama tuqaddimu, kala wo ko ardinanɗon li anfusikum e wonkiji moɗon, tajiduhu inda Allah, won tawoyey ɗum ka Allah. honde tuma ñande surroɓen arti, honde tuma ñande munkari e nakiri joɗɗinma ka qabruma hiɓe landadema, honde tuma ñande tawata a ɓorama coñcima ha laaɓi pos, hay hunde hande kadi a luttida sina golle ma. honde tuma ka surroɓen artata ɗon, wano nelaɗo sallah sallam makino wo ko yimɓe tato ɗowtata neɗɗo si o maayi. ɗowtaymo jawdi makko nin, ɗowtamo yimɓe makko ɓen, ɗowtamo kadi golle makko ɗen. wo piiji ɗiɗi yilto, lutta piihum gotum. ɓeygure makko nde yilto, jawdi makko ndi yilto, o luttida ka gaburu makko kanko e golle makko ɗen pet. ɓeygure nde wiyata wallindinelan e moodi amma ɓeygu amma baben amma ɓiɗɗo an on, ɓe meɗe welduno waɗari ha hande, waɗata kadi ila yawmil qiyama. jawdi ndi ndi natata hayka berɗe, ɓe innana darde e oto wangal to, ɗum ɗon natta ka berɗe ɗo, ndi yanganiɗo ɗa non. a acci jawdi ndi fo ɓawo ga a naɓorari hay hunde, sina ko wannoɗo a fi Allah, ko fittannoɗa wullowo gonɗi muɗum, ko ñawdunoɗa nawnuɗo, ko yoɓannoɗa ñalande ñamande ñawliɗo, ko ittannoɗa aliyati mahum ande muɗum, ko dankinoɗa sonnajo mo moodi mum maayi ala ko danko, ma ko wannoɗa juulirde, ma ko wannoɗa duɗal, ma ko wannoɗa lekkol hino jangi e muɗum, ma ko yoɓanɗa fayɓe woni ko ɓe jangi, ma ko ñawduɗa nawnuɗo, ma ko sottoyɗa sokaɗo, ko sifaɗi ɗo. wano nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam makini noon, isa mata l insanu, si neɗɗanke o maayi, in qata amaluhu illa min salas, haray golleji makko ɗin foppo darike si wona piiji tati. wo sadaqatun jariya, ɗum ko woni sadaka ilowo. sadaka ilowo ɗa soodi defte ɗa naɓi ka juulirde, hiɗa pentiri juulirde, hiɗa darni juulirde, hiɗa waɗi koloyru, ma hiɗa waɗi forage, ma ɗum hiɗa senditi defte, ɗum hara hino jangirede, ma hiɗa yoɓi fayɓe hino jangede, ko ɗum wiyete sadaka jariya. ma hiɗa ilini cagol, sifa won waɗi piiji ɗo. ɗiɗa mum ko honɗum, aw ilmin yuntafau bihi, ma Allah no okkorno ma gandal, hiɗa sakitirde ngal ɗon kadi hara ko li wajhillah. ma tam mum ɗum, aw waɗaɗin salihin yad'u lahu, ma hiɗa hara hiɗa acci ɓiɗɗo moƴƴo mono du'anoma ɓawo maɗa. ɓiɗɗo moƴƴo on ɗo noon foti ko ɓiɗɗo ma reedu, foti hina ɓiɗɗo ma reedu. sa jannimo o heeɓi gandal, ma ɗum a dankikemo, hawnaki ka o toroyi Allah, yo Allah ho yaafuma. ko ɗi piiji ɗo pet luttata ɓawo bani adama o. amma ɗa jawdi ndin ndi yiltike, ɓeygure ma nden yiltike, a luttitika gabru ma honɗum, an e golle maɗen. in kana hayran fa hayra, si tawi ko moƴƴi gollunoɗa ko ɗum tawata ka gabru. wa in kana sharran fa sharra, si tawi kadi ko boni gollunoɗa ko ɗum kadi woni ko tawata ɗon. fala talumanna illa nafsak, ala hay goto mo felata si wona hoorema. jonnon musidɓe julɓe tedduɓe, ardinanen hoore meɗen ko adi en ardinede, juulen ko adi en juulede, itten sadaka ko adi en ittanede sadaka,
jokken enɗan ko adiɓe jokkude enɗan hara ko sabu meɗen. Yehen ka juulirde juulo yen ton ko adiɓe rondade en ɓe naɓa en ka juulirde hara ko fiyoɓe juulo en. No woodi yimɓe gon ton la yatuna almasajida li yusallu walakin li yusalla alayhim. No woodi yimɓe gon ton ɓe yata ka juulirdaje fiyoɓe juulu kono nde ɓe yehi to wo haray ko fiyoɓe juule. Yo Allah dandu en noon ko tuwande ɓe naɓi en ka jamiu fiyen juule hara ko nden ñande woni ko yaheten ton. Yo Allah dandu en jokkude en ɗaw wo tumande jama o moɓodiri o haray ko fi yarle kaari haray moƴƴaari. Yo Allah hon dandu en sadaka nde itta wo haray ko fi en maayi kono enen ittata sadaka. Musidɓe julɓe tedduɓe, miɗo toro Allah tororamo inde makko ɗen fof e sifaji makko e inde makko ɓurde mawnude nden fof. Ɓeɓe Allah subhanahu wa taala yeññani okkori feere na e doole maɓɓe koye bagoral Allah subhanahu wa taala. Yo Allah an waɗuɓe galo hara ko okkowo, wata waɗuɓe galo hara ko wudduɗo. Nelaɗo sallallah alih w sallam e maki dey wo ɓurɗo woɗɗitade on fof ka Allah ko on galo hara ko wudduɗo kadi. En torki Allah wata walla waɗu en e ɗum ɗo. Yo Allah hokkuren jawdi laaɓundi ɗuɗundi dagini waɗani barki wonayndi sabu ko okki en aljanna hara wona wonayndi sabu ko suƴƴitoyen e nder yiite jahannama. Jawdi ko ndi ɗuuɗi o ko ndi ɗuuɗi si ndi waɗantama moƴƴere nde harayndi moƴƴa. Mawɓe men ko ɓe makata arsike on ko kum fanɗi o yo Allah waɗan en barki e muɗum. Ko ɗuuɗi o ko ɗuuɗi ko waɗaka barki kon fopp haray yo Allah on dandu en. Hara en yejjitari hadisi hulɓiniɗo wone laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki lan tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta yusala an arba. Wo hay goto e meɗen teppere muɗum ndeya tawtoyta ndeya ha tuma nde o landa piipiji nayyi. No tawa eɗin nin piiji nayyi wa an malihi fi jawdi makko nin min ayna iktasabahu ko honto heɓi ndi wa fima anfaqa ko honto kadi woni ko dépense ɗi. Allah landoytoma ɗum ɗo yawmal qiyama ko honno jawdi ndin heɓori. O landuyama kadi yawmal qiyama ɓaya heeɓi jawdi ndin kadi ko honno e ko honto kadi woni ko dépense uɗa jawdi ndin. heɓugol jawdi ngon tun haray ɗum ɗon dandarima. Ina wawi heɓude jawdi ndin ha gayna hara kono laaɓiri ronkani naɓude ka Allah yiɗi yarli ndi naɓama yiite jahannama. Sa heɓiri kan no tuniri ɗum ɗon kan haray ko goɗɗum go a waɗoyi e contrat ndi yawmal qiyama mbuuɗu ko honno heɓori. Waɗoya kadi contrat ndi yawmal qiyama mbuuɗu be ko honto woni ko yeehi. Yo Allah tawka wonɗen heɓude ɗon kaka dagi. Yo Allah waɗu taw kadi hara ka wonɗen dépense ude jawle ɗen ɗon kadi haray ko ɗe dagi. Fi honnon inna allaha tayyibun, Allah ko laaɓuɗo pas la yaqbalu illa tayyiba. O jaɓata kadi hay e hunde si wona konko laaɓi. Yo Allah laɓɓinan e golleji meɗen nin ka konngol e ka kuugal e ka golle. Mi toriki Allah subhanahu wa taala onon ɓe Allah okkori jawle yo Allah arsiki on wawugol waɗugol ɗe ka Allah yiɗi yarli. Onon ɓe jogaki jawle yo Allah okkor on ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barki. Marɓe ɓen yo Allah hiwɓe hiwana ɓe. Ɓe jogaki ɓen kadi yo Allah okkorɓe hara no laaɓi no ɗuuɗi no dagi waɗa barki e muɗum kadi waɗa jawle ɗen e gandal ngal e jahuji ɗin e teddule ɗen e laamuji ɗin fof wona sabu ko okki en aljanna hara ɗum ɗon wonari sabu ko suƴƴito en nder yiite jahannama. Yo Allah dandu en o aduna weeɓitede hara ko naɓata en ka yiite. Se weeɓitanama mo piiji ɗin fof heeɓi wo heeɓike yo Allah waɗ ɗum hara ko wonay ɗum sabu ko naɓi en ka jannama ko ɓurɗo fewde. Ko nde toɓɓere ɗo mi wonno falno andintinde ɓurɗo on woɗɗitade e Allah subhanahu wa taala ko on neɗɗo hara wonno ko galo kono hara hoore ko woni galo kon hara ko aade wudduɗo. Yo Allah dande wuddugol ande yawmal qiyama mo be meɗen ko e ley ɗowdi sadaka makko on o daroyto ha tuma nde gayna ñawede hakkude tagefo ngon. Joni noon ko han andi ko jelu ittata sadaka ko en nero kako 50 centime kako 5 euro kako 10 euro. No sadaka ma on ɗuɗiri gawo ko noon sonjaji ɗin ɗuytirano yeyma yawmal qiyamati kadi haray ka dargal. No sadaka on ɗuɗiri o ko noon kadi fotoroyɗa yawmal qiyama. Joni noon daren mo be men ko jelu si innama fi sabilillahi ko jelu ittata. Mijitoɗa moƴƴa ammo Allah okkori jawdi ndin ko lekkolji jelu darnuɗa ka dina wona jangede. Ko juulirdaji joli darnuɗa ka wona e wajeede juule. Mijitoɗa ko miskinɓe jelo woni ko fawtiɗa, ko aliyatimaɓe jelo woni ko fawtiɗa, ko tampuɓe jelo woni ka galle maɓe fawtiɗa, ko nawnuɓe jelo woni ko ñawduɗa. Mijitoɗa ɗum ɗon ardinana hoore ma ko adi a ardinede. Mi toriki Allah subhanahu wa taala yaawi neeɓi nde mayde nde nde hiɗe ɗeɗɗa e mbayhina ko mankata. Yo Allah taw hara ko en yaafaɓe. Wassalamu aleykum
wa rahmatullahi wa barakatuh.